siniya ku ifarashi. Uyu mwana yakoranye n'ifarashi agapanga barakamujugutira agahoro agapanga mu giti kirishina. Umwana akeneye papa mu cyuri mwira nako bwanya barabona agahoro agapanga mu giti kirishi akeneye papa. Yamenye ko papa w'umwari muze bakeneye gutuma papa imuhira. Hano hari bya biti by'igwanda bino biti iyo ufite imbaraga urakigwanda umuntu akamera ukubiswe n'inkuba. Kirishi tugabane twinshi twitoje ku ngufu ya hatari. Kirishi yahekenye amateke mabisi gipfunsi wa n'umwe agasi nyonjo bakubise inyonjo bakubise inyonjo afite umuvuduko. Kirishi ugera ikubita abapagasi. Kirishina aratuza aramena. Kirishina keneye papa amanukiye icyarimwe afite umuvuduko yahekenye amateke mabisi. मैंने अपना फ्यूचर nahende hazaza नकल कोई न wa mugabo w'amasike namwishe ntabwo akiriho. दुनिया के Zenga isi yose igiye kujya mu biganza byanjye. Ngiye kujya ngenda ibigiye kuba byaba. आर्या Siddhartha Arya niwe ugiye kuba imana y'isi. Nongere ndeba hazaza. Keneye kongera kareba hazaza. Abonye wa mugabo w'amasike akirimo araza ariko se ni umuzimu noneho ni ibiki? Ese kare tumugira ko namwishera. इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा. Namwice n'ibiganza byanjye namwirasiye. Who is this? Uyu muginga ninde? 9:15. Aranyica 3:15 nubwo turi 3. Harabura iminota 15 ngo amugere hamwica. Napfuye. यानी वो uvuze ngo 15 arabangeze aje kunyica umuginga. Bishoboka biteye. Uvuze ngo yageze ku kirwa we. Cyatazi yahageze kare. Yarebye kuri kamera mu mashyamba areba abarinzi be. Ni Siddhartha Arya wasize umutekano uhambaye yewe. Abarinzi bose ni abapfu. Kirishi yabishe kare. Ari kwikandakanda yiwe yarakubita. Stop! Wewe pesa. Boss. इसे काबू में करने के लिए पावर की नहीं Kufatira umugabo ntabwo dukeneye imbaraga za gisirikare. जरूरत पड़ेगी. Dukeneye ubwenge. Gufata Kirishi bakeneye ubwenge. Yakomeje yihutisha areba hazaza ari ugiye kumwica ninde. Arebe ninde. Who's there? Ninde ugiye kumwica ninde imbere we mugabo kwa computer imbere. Siddhartha Arya. Yageze kare. Abasekirite. Upusi. Unyahu. Abasekirite. Yewe. Nta ruyagayaga numvishe. Upusi ntabwo arakanagira n'umwumva afite imbaraga yavukanye. Kirishi. Agenda mu nzira. Agenda. Kirishi. Agenda. Yahikenye amateke mabi. Yewe tabya Vikram usanya mubwiye ngo Dr. Siddhartha Arya yasize umutekano uhambaye. Hari abarinzi n'uturinzi. Hari amabodyguard n'utubodyguard. Dr. Siddhartha Arya yasize umutekano. Ikirwa cye yakirindishije abakomeye. Bitoje ku ngufu. Siddhartha Arya. Kumbe abagogeri bamenye ko batewe. Security. Mu kikuta. Kirishi. Amakaro. Pasa amakaro. Kirishi na. Uri umuhanga cyane. Batambeta gusa ngenda kurenze. Kigabo cyamuhamagariye hakurya gifungura umuryango ngo uri umuhanga cyane gusa ngenda kurenze. Yes ambeta. क्योंकि मैंने फ्यूचर Mama ngurenze nge mba nabonye hazaza. Yabonye papa we barasa ariko muze yamaze gusaza. लेकिन जो
वक्त की कमी की वजह से नहीं देख पाया वो जानना चाहता हूँ। ikigabo kiba cyabonye hazaza ariko sinzi ko niyo wabona wahinduka. मुझे मारना चाहता ndibaza kuki ukeneye kunyica cyane wa musore we. और रोहित मेहरा को cyangwa se ndibaza impamvu ukeneye gutabara uno musaza Rohit Mehra ushaje. yumvishe ko wari uje kumutabara amaze imyaka 20 nta muntu umwitayeho. ntabwo azi ninde waba uje kumutabara ninde, kumbe ni umwana we. मेरे पास आ ngwino nsatira umpe igisubizo impamvu ukeneye gutabara Rohit Mehra. cyatazi ni umwana we, ni umwana wa Nisha. Nisha ni umugore wa Rohit. cyararashe, kumbe cyarashe wa mugabo Vikram Sanya umwe wahaga amakuru Kirishi. मैंने फ्यूचर देख nakubwiye nabonye hazaza, nari nabonye kangambanje no musenzi kamuhimba yanjye. abo mwari muri kumwe bose mwari nabavumbuye, dore abo mfite hakuno dore cya gikorwa muteretana. yabonye buri kimwe, abantu banye bose nabavumbuye. please cooperate, umvikana musore mutoya. cooperate no kumvikana. Rohit ntabwo azi ko ari umwana we, ni umuhungu wa Nisha. Nisha yapfuye abyara iki cyana cya Krishna. Nisha ni wa mukobwa muto wakunze Rohit akamukunda arinanga muri Koyimirigeya. Nisha niwe wabyaye Krishna. Nisha yapfuye abyara Krishna. akubise Krishna akubita akubise umusore imigiti. abasekirite mutwere mwe kidapfa igisenzi kanyicishe bomboni nibwo gipfa neza. hari urwazanye bomboni ni rwari June azana bomboni, rwari June ruzana bomboni mutware mwe so Kirishi satiriye papa we nibwo akimubona barasa fotokopi. muzehe aribaza uyu ninde. muzehe yarebye ntago azi uwo ari we kubera yuko uyu yambaye masike. ninde wa musore we kitazi n'umwana we wakuze. पता चल जाएगा tubanga tumenye waje gukubita muzehe yanazo umugenga yo gukubita muzehe kuri muzehe kirazira cyavuye wacu kuri kavuye wacu kuri muzehe kirazira. turamenye uwo musenzi ninde, nanjye ndifuza kumenya uwo ari we. fata sanaga umuhumetso hakurya Krishna yatanga umukuduka tukarwana n'uruganda tabiranya Krishna muzehe yakwashe umwana muzehe kuriya saza Krishna yasangije umugabo siniya ku ifarashi inama aranze agabo bagukije imihumetso abangutse Bambani bagurije imihumetso siniya ku ifarashi. Bambani ndumva nawe uko bimera agahambirwa. Bambani yashe umnyonjo ni boss Krishna umukobwa hakurya Rohit hakurya kigabo Krishna sasu irindi amasasu abiri dabani, imwe kuri Priya indi kuri papa. atahande Krishna Bambani abara umukobwa sasu kuri Bambani urukuta indi mu kaboko atitambikira papa. umva ko murasa yewe umva ko murasa muzinya iki kigabo ni ikibwa Kirishi sasu ryamwenje yitambikire papa. ewana ndemeye hano sasu ntirikora kabisa gipfutse Kirishi kavuye wacu Kirishi satira turika inyuma mugabo ibyari kompiyuta bye bakubisa sidasariya neza nk'uko yabibonye kuri televiziyo ye kuri kompiyuta ye. satira ikigabo Kirishi kabiri hari rimwe mwarayirebye nayisobanuye. iyi ni kabiri, gatatu irahari ndetse na kane. tunze kigali imbura nk'uko cyabibonye. urinde wugahamba we cyabaje kikanira kinamutuka inde
hari abantu bativuga ukibona isura ye uhita umenya ni mwene nde. Ewana shani ewana ntago wakirisha wivuga nakubonye kabisa musa nk'intobo. Cyabonye ko ari umuhungu wa Rohiti na Rohiti hano ntiyabaza ngo ninde. आपका बेटा Rohiti urana umwana wawe Krishna. Rohiti yabonye umwana w'imyaka 20 irashize barasa fotokopi na Rohiti ntabwo yabaza ngo uyu ninde. Yarabonye abona ari kwireba mu ndererwamo. Kwishwa Krishi iyi yari kabiri. Imwe niko yimirige yanarayisobanuye. Kabiri nayo ndi ndayibahaye. Gatatu ngiye kuyibaha ndetse na kane. Umukecuru yaje gusinkungera kwibuka umwana we. Krishi yatinze kuza. Yaje kubikora ari kumwe n'undi muturanyi umwe. Kombe Krishi yahagereye mu gihe barimo bibuka se bamusabira ku Mana. Umukecuru ni Sonia Mehira. Mama Rohiti niwe wabyaye yananga Rohiti muri ko yimirigaya amaze gusaza byo. Uko yagahobereye Krishi. Abona na Priya yahageze. Umukecuru bituriye za yarambitse yo. Hamwe hataba n'amashanyarazi yabonye usa nka Krishi. Yabonye umwana we. Umukecuru yekanze musubana watari. Yabonye umwana we ni Mama Rohiti. Yarongeye abona Rohiti. Yananga yibyariye muri ko yimirige yabayirebye murayibuka. Inanga yagarutse gusa inanga yacu imaze gusaza. Mama umukecuru se ni inanga yanjye cyangwa yananga bangaga ko yiga computer ngo ntabwo ngo yize ngo ni umuswa ngo nuyuzuye ni debile. Yananga yahoraga imena ibirahure bya John riva muri ko yimirigeya ngiya nimaze gusaza yabyaye Krishi. Umukecuru yabonye umwana we yarishimiye. Umukecuru Sonia Mehira kitwaga Krishi. Ewana abakecuru n'abasaza yo bawe rero. Umukecuru abonye Rohiti yaraje dore uwo Rohiti yakundaga nisha mama wa Krishi. Arebye ko yimirige ya mwana mubonye yaraje ari bifoto y'uwo yakundaga. Byose Rohiti yakundaga nisha byo gupfa bazi ko yimiga ya mwana yirebye. Yaramukundaga byo ndetse na nisha yakundaga Rohiti. Nubwo Rohiti yari abnormal. Yari afite ubwenge buke kubw'abandi bantu. Aho bimukiye naho ngaho. Rohiti yaje kongera ndi irijwi ntabwo murizi mwumve. Araka abasiko yimirige ya ntakiri muri kumvamo. Rohiti yaje kongera kwandikira Jadu. Yandikiraga Jadu amajwi niyo yavugaga. Basi yagarutse kongera kwandikira Jadu. Utazi ko yimirige ya nayo birahari. Krishi igice cya mbere irahari. Yaje kwandikira Jadu. Cyari igihe kirekire batavugana. Yarohereje bakakira nk'uko byagendaga muri ko yimirige ya. Ariko kwa kundi na papa Rohiti Sanjay Mehira nawe yabikoraga bwa mbere. Jadu yari yigaragaje mu kirere nguriya hakurya. Yarongeye abonekera Rohiti. Barebye Jadu. Krishi yarazi imbaraga aho zavuye yarasobanukiwe. Yavuye kuri biriya bivejuru byahaye imbaraga papa we. Nawe bimukomozaho gutyo. Jadu warakoze niyo magambo bavuze. Bashimiye Jadu niyo yabahaye imbaraga barebye ko yimirigeya. Kano kitwaga Krishi gatatu ndetse na kane. Sini ndimo ndabagezaho. Ndabakunda cyane Imana ishimwe. Krishi udacikwa gatatu yewe ndetse na kane. Ndabakunda cyane Imana ibarinde.